I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Quarantine Zona. Nije mi bilo dugo, čak mjesec dana možda. I iskreno mrzelo me da snimam, ako hoćete iskreno, okej. I evo sad snimam. Quarantine status stable. No incidents reported. Dobro. I'll do anything. Just don't send me back. Šta znam, ovo izgleda dobro bre, ljudi. Kako da je vratim beše? Ona je malo bolesna. Aj još u karantini, još malo. Nije mi bilo dugo kao što sam rekao ljudi, jer iskreno mrzelo me da snimam, imao sam neke obaveze, slavio sam slavu. Dobro, ovo je zdrav za sad. A gura, brat moj, 39 temperatura. Dobro. Ovo smo proverili. X-ray. Ajde u karantin bre. Follow you? All right, I get it. Rules are rules. Znači treba da nađemo knjigu na kojoj piše How to quit smoking, ona je kao fake. Jer nema temperaturu, ali je puls povišen. Samo sekund ljudi. Morao sam da smanjim igricu jer se baš glasno čuje iskreno. Šta znam, izgleda zdravo. Pustit ćemo ga da prođe. Next. Kaj njega da pustim, ima ožiljke po cijelom tijelu ljudi moji. Gledajte ovo, tek temperaturu da vidimo. Oči su mu dobre. Puls mu je povišen, temperatura je dobra. Cigare, vidimo ovo smo provjerili. Puls, pa ti si, deluješ mi zdravo. Excellent inspection. GG. Ovo izgleda potpuno zdravo, oči dobri, temperaturu, puls normalno, ruka normalna, ugrize nema, ovo smo provjerili, dobar si, ajmo dalje. Druž, dobro nemaš temperaturu, čaj da imam ruku, dobar si, što neki ogreb, Josip, dobro to nije strašno, izgledaš dobro, samo imaš takav tembras ciganski, crveni, ajde dalje. Kaj temperaturu nemaš? Ideš ti ovdje, druže, viš da si izu jedan, Survivor, koji Survivor? Dobro, Civilian kill, WTF ljudi, kako Civilian ste vidjeli da lik umire, brate. Ovo je zdrav lik, idemo ovdje, ali ne znam što se ovako prenamaže, brate, bukvalno lik se drži za stomak, si vidjeli ste, WTF, šta će tebi zombi stvari, druže, si ti dobru glavu. Da li si, ne seća bol, da li si ti dobru glavu, brate moj, nisi ti dobru glavu. Ajde imamo ovo, znaš mi dobro, samo imam žute oči, ideš u karantin. Ajde dalje. Te vidim odmah, poslije ću ti pogledam. Ovaj. Gledaj druže, ili kako je crvena. Možda samo pala udarila se, ne znamo. Šta znam, izgleda normalno bre. Zombie parts, ovo je sve okej. Šta ima još tu da proverimo ovo? Ne, dobro je, pretpostavljam. Okej, završili smo za današnji dan. I može da idemo da spavamo ljudi, pa se vidimo u sljedećem danu. Dobro, nismo izgubili 6 mrtvih, evo, to nije dobro. Danas je evacuation day i 15. dan, što je super. Da vidimo šta je task danas. There is 16 years old girl who escaped the local orphanage. They say the place was actually exposure. You recognize her by the symptoms. You shall send her straight to quarantine. Okej. Da gledamo s X-rayem, da li neko ima kao... Iskreno, moćna stvar. Mada baš je bolesno, kao da neko proguta bombu, brate. Baš je bolesno, iskreno ljudi, ali dobro. Ovo je zdrav, ovo je zdrav, ano. Sad ne znam što imamo onoliko mrtvih, druže. Čaj da vidimo ove. Ovaj požuteo, ovaj krvav još. Nekih nek sedeš koji dan tu. Ovo je 16 year old girl 100%. Kuš ima bombu, bra. Karantin. To valjda Kate, imaš temperaturu. To ogromnu temperaturu. Dobro, ruka ti je sjebana, ali nemaš rane. Ideš tu. Sada povadimo ove, da ih testiramo. Dobro, pući su ti dobro, ali gledajte oči ljudi kako se. Sve ćemo pošaljemo u laboratoriju da te još suju. Da, mogu upgrade-ove da radim, jer ne bi mogu jer nemam ovih research point. Mogu. Dobro, ovo ćemo da upgrade-amo, ček da imamo šta još može. Dobro, to smo upgrade-ovali. Da je ovo, okej, ovo ćemo. I ovo ćemo. Iskupljamo posle pare za ovo. Ne mogu da te čekam, dođe ti na inspections. I sad će meni da uzmu $1000, jer on je kao survivor. Lik ima 40 temperaturu, bukvalno mi umire. Vidite kad ga udarem i ne znam gdje je bitan iskreno. Ali da, definitivno lik je zaražen, ajde na likvidaciju. Dobro, ti imaš neki kancer, druže. Imaš puls. Dobro, ideš u karantin. I vjerojatno je ovo otac onaj mali što ima bombu u stomaku, bre. Evo me nazad ljudi, ovo ima nešto u plućima. Okej, šta znam, delo je zdravo. Čaj da pravimo neki X-ray. Da nema neku bombu ili nešto lik. Nema ništa. Posle ćemo ga preživjeli jer delo je zdravo lik. Ovo ima nešto u rancu. Okej, ovo nema ništa. Opa. Ma druže, ti ideš da se streljaš ovdje. Boli me dupe, jer si survivor, ti si za mene mrtav.
Ja, Viga pandur! Attention. Evacuation convoy arriving Ujebote today. ljudi. Ovo nam seća bol, odmah mi je sus, debeljko. Ovo smo provjerili, još x-ray. Ži se za stomak, možda ima neku bombu unutra. Ma i ja. Ajde tebe šaljemo u preživjeli jer deluješ mi dobro. Kako si bila u karantinu kad je ovdje karantin? Ona ima krve oči, cijela je krvava, ali nema ni jednog kao simptoma, tako da šaljemo ovdje. Nema čak ni temperaturu likuš. A crvene oči, samo da se setim. Infekcija, nema veze. Ovo je 100% zdrava. Ovo smo verili, još x-ray. Evo karantin ti. Thank you, friend. It is greatly appreciated. Nešto smo odradili. Ovo, dobili smo $1200. Či. To nije bila ona da u security uzimamo. Vidimo šta imaš. Šli kao, nemoj da se usudiš da pipaš moje stvari. Da ćeš skuraš 39. Neće. Samo temperaturu ima tako da ideš u karantin. I ajmo posljednji. Kako uvijek omašam i piše? Eliminisanje. Vidite ljudi, ja ne znam stvarno šta da kažem, karantin. Idemo sada da vidimo sa ovima za preživjele, evakuaciju. Ok, delimo ih HC55. Nećemo, stvari šaljemo ih. Tek šaljemo tu da bi imali više ovih po jedan. Mislim da je evakuacija gotova. I moramo provjerimo laboratoriju. Ok. Nešto treba da lociramo ovdje. Dobro, dobili smo pare, inficirana je mrtva, to je to. Idemo da spavamo. Ok, ljudi, evo nas u 16. danu. Ja ću ovdje da završim video, pa ćemo da se vidimo u sljedećem videu, jer video traje već 20 minuta, kad skratim trajeće 10. Kao što sam rekao, ne volim da mi videi budu pola sata, sat, jako su bili par videa. Još ne par, dosta videa je bilo, tako da nadam se da vam se svidio video. Ako jeste, ostavite like i subscribe, ako nije, ostavite komentar, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!